cyane cyane nka n'aya masisi kamera, amakamera yakunda gukoreshwa mu mihanda, ahantu mu bigo bya leta bya Iran. Ibyo byose byarahagaze, bahise bavugurura ibintu bushyashya. Bivuze ngo kuneka Iran byagusaba guca ku Bushinwa, kandi nk'Ubushinwa nk'igihugu cy'inshuti cya Iran gifite ibintu byinshi bihuriyeho. Buriya Iran iheza peteroli nyinshi na gaze igihugu cy'Ubushinwa, igihugu bisa nkaho byabaye inshuti cyane. Mwaranabibonye no mu gihe Amerika yatakaga Iran na Israel, igihugu cyasa nkaho cyayifashije cyane mu buryo bwa tekinoloji. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Amerika hari nayo ishobora kuba yarikuyemo, ko yabonaga tekinoloji y'Abashinwa iramutse ije muri Iran guhangana bisa nk'ibyagorana. Tugaruke noneho wenda kuri ibi biganiro byacu karakanyuzemo, kandi noneho tubiganire turebe ikintu bishobora kuzafasha Iran n'ubwo Amerika ishobora kuzagirira igihugu cya Iran mu gihe bakomeza gukoresha tekinoloji y'Abashinwa. Ubu kuri iyi si mu gihugu cya mbere giteye imbere kuri tekinoloji kurenza ibindi byose kuri iyi si dutuye, bimaze kugaragara ko ari Ubushinwa. Mu bihugu bigaragara, kuko tugendeye ku gihugu cy'Ubushinwa, hari ibintu byinshi cyakomeje kwigaragaza muri mu ntambara y'Ukraine mu mwaka wa 2022, igihe Uburusiya na Ukraine byahanganaga, mu gihe na OTAN yari ifashije igihugu cya Ukraine mu ntambara. Muribuka ko GPS ya Ukraine yakoreshaga Abashinwa nibo bayikuyeho. Ku gihugu cya Iran rero tuvugana ubu gifata gahunda y'uko umushinga byari bafite wo gukora intwaro za kirimbuzi bagiye noneho kuwukora mu buryo buhishe, kandi ku buryo yaba Israel yaba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batazamenya amakuru y'ibijya mbere. Bivuze nko ku igihugu cya Iran, ibintu byinshi babikora munsi y'ubutaka, kandi Iran ni igihugu kinini cya mbere, kiri mu bihugu bya mbere binini mu burasirazuba bwo hagati. Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Schedule Official, aho muri hose turabasuhuje. Tugiye kugaruka ku gihugu cya Iran n'Ubushinwa, biba ngombwa tunakomoza no ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kuganira duhuza n'intambara yigize guhuza Iran na igihugu cya Israel. Murabizi ko mbere yuko iriya ntambara irangira, Amerika yigize kugaba ibitero kuri centrale nucléaire za Iran zigera kuri 3, avuga ko ariho habitsemo intwaro za kirimbuzi, cyangwa se uranium yabo bakifasha bakora intwaro za kirimbuzi. Nk'uko Iran yanatangaje ko intego ya uranium barimo barakoresha hariya bayitunganya bari bagamije kuyibyaza amashanyarazi, atari ukuyibyazamo intwaro za kirimbuzi nk'uko Amerika yabitekerezaga. Ariko inkuru si iyo. Inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru y'uko ubu tuvugana Iran yamaze kuba igihugu kitagikoresha internet y'Abanyamerika cyangwa se ibindi bihugu runaka, n'ama GPS nayo yamaze kwikuraho mu gihugu cya Iran. Bagiye kujya bakoresha internet y'Abashinwa. Internet y'Abashinwa niyo igiye kugikora muri Iran, kugeza no kuri social media. Murabizi ko bigeze no guhagarikana n'urubuga rwa WhatsApp. Ubu n'urubuga rwa WhatsApp narwo rwabaye mu mbuga zitazongera gukoreshwa mu gihugu cya Iran. Bagiye kujya bakoreshwa imbuga zo mu Bushinwa na internet mu Bushinwa. GPS yabo nayo izajya igenzurwa n'Ubushinwa kugira ngo igenzurwe na Amerika, kugira ngo murabizi neza ko ninde kubasobanura ko igihugu cya Iran ari igihugu kiba mu muryango w'ubukungu, cyangwa se umuryango twakita BRICS Plus. Ni umuryango w'ubukungu nk'uko bavuga umuryango wa Union Européenne, ihuriramo ibihugu bifite ukuntu bisangiye ubukungu gusa cyangwa bihahirana. Nabo mu cyo bita BRICS. BRICS nayo ni uwo muryango w'ubukungu, cyane cyane icyo kintu bahuriramo habamo Brazil. Tubanje guhera nk'ubufondateri ya BRICS, mbere yuko yitwa BRICS Plus hazamo icyo bita Brazil, hakazamo South Africa, hakazamo Russia, India na China.
ibyo bihugu bitanu bya mbere byayubatse. Mu tuvugana ubu ibihugu bimaze kurenga 30. Ubu n'ubu hari byinshi bigisaba ko yaza mu cyo bita BRICS plus. Yongeyeho iyo plus kuko iyo BRICS ubundi yari impine y'ibyo bihugu bitanu babwiye, ariko iyo plus bayongereho kuko babonaga ko ari ibihugu bishaka kwijoininga, bakareba guhora bahindagura izina buri kanya babona ari ibintu byagorana. Bongeye ijambo plus kugira ngo igihe ibindi bihugu byakijoiningaho bikagendana n'iryo jambo rya plus. Yego, ubwo tugarutse mu gihugu cya Iran, kandi ikindi cya kabiri buriya Iran nanone yahise ihindura system y'imikorere yabo. Ahantu hakoreshwaga za kamera cyane cyane zikora ubutasi cyane cyane zanekaga aho bakoreraga, nazo bazikuyeho. Cyane cyane nka n'aya masisi kamera, amakamera yakunda gukoreshwa mu mihanda, ahantu mu bigo bya leta bya Iran, ibyo byose byarahagaze, bahise bavugurura ibintu bushyashya. Bivuze ngo kuneka Iran byagusaba guca ku Bushinwa, kandi nk'Ubushinwa nk'igihugu cy'inshuti cya Iran gifite ibintu byinshi bihuriyeho. Buriya Iran ihereza peteroli nyinshi na gaze igihugu cy'Ubushinwa, ni igihugu bisa nkaho byabaye inshuti cyane. Mwanabibonye no mu gihe Amerika yatakaga Iran, igihugu cyasa nkaho cyayifashije cyane mu buryo bwa tekinoloji. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Amerika hari nayo ishobora kuba yarikuyemo, ko yabonaga tekinoloji y'Abashinwa iramutse ije muri Iran guhangana bisa nk'ibyagorana. Tugaruke noneho wenda kuri ibi biganiro byacu karakanyuzemo, kandi noneho tubiganire turebe ikintu bishobora kuzafasha Iran n'ubwo Amerika ishobora kuzagirira igihugu cya Iran mu gihe bakomeza gukoresha tekinoloji y'Abashinwa. Ubu kuri iyi si mu gihugu cya mbere giteye imbere kuri tekinoloji kurenza ibindi byose kuri iyi si dutuye, bimaze kugaragara ko ari Ubushinwa. Mu bihugu bigaragara, kuko tugendeye ku gihugu cy'Ubushinwa hari ibintu byinshi cyakomeje kwigaragaza muri mu ntambara y'Ukraine mu mwaka wa 2022, igihe Uburusiya na Ukraine byahanganaga, mu gihe na OTAN yari ifashije igihugu cya Ukraine mu ntambara. Muribuka ko GPS ya Ukraine yakoreshaga Abashinwa nibo bayikuyeho. Ikikwera ko ku bintu bijyanye na tekinoloji ibijyanye no mu kirere cyane, Abashinwa ni abantu bateye imbere cyane, kuko urebye ukuntu iyo GPS bayikuyeho na Amerika tuzi ukuntu ikomeye, byatumye itakaza control cyane mu buryo bwo guhangana mu gisirikare cy'Abarusiya bari bahanganiye na Ukraine. Kuri ubu bamaze gukora GPS, hari icyo bita izi ntwaro zishobora kurasa kure cyangwa se kuri target runaka, zigendera ku bice bita amakordone, bakoresha icyo bita GPS. GPS ibasha kurokariza neza ahantu bashaka gutagetinga bikoroha. Iyo GPS itariho rero bisa nka hari ibintu bisa nkaho bigorana mu buryo bwo uko warasa kuri target. Urabizi neza ko n'Abashinwa hari ibintu byinshi bagiye bafasha Abarusiya mu bijyanye na tekinoloji. Ni abantu havuyemo igihugu cyangwa se teritwari ya Taiwan. Byagaragaye ko Ubushinwa aricyo gihugu cyiza mu mwanya wa kabiri mu gukora microchip nyinshi. Hari ibintu byinshi bagiye bafasha aho cyane cyane nk'ama device ashobora gufasha intwaro gukontorora wenda ahantu runaka, indege, ibintu bitandukanye n'amadrone, ndetse hari utuntu microchip cyane yifashishwa muri gukontorora cyane ibikoresho bya electronique cyangwa se bya mekanike mu buryo bworoshye, kugira ngo uburyo ukoze iyo ntwaro ibashe koroha n'uburyo bwo kuyikora bubashe guhenduka. Yego, kuko naho karakanyuzemo. Twigarukiye ku gihugu cya Iran rero tuvugana ubu, cyase gifata gahunda y'uko umushinga byari bafite yo gukora intwaro za kirimbuzi bagiye noneho kuwukora mu buryo buhishe, kandi ku buryo yaba Israel yaba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batazamenya amakuru y'ibijya mbere.
bivuze nko ku gihugu cya Iran, ibintu byinshi babikora munsi y'ubutaka, kandi Iran ni igihugu kinini cya mbere, kiri mu bihugu bya mbere binini mu burasirazuba bwo hagati. Wowe igihugu cya Iran ni igihugu gifite kilometero kare 1,625,000 by'ubuso, bitandukanye na Ukraine. Ukraine bura ni igihugu gitoya, nta nubwo bura kigeze no muri miliyoni ku buso bwayo. Urareba igihe intambara y'Uburusiya imaze na OTAN barwanira muri cya gihugu, bivuze ngo Iran yo ni igihugu kinini, kigikubye hafi inshuro zirengaho kabiri ku buso bwayo. Bivuze ngo abantu bashobora kuzahisha izo ntwaro za kirimbuzi, mu gihe bazaba bamaze kuzikora biragoye kuzamenya ko umubare w'izo bamaze gukora naho zibitse, kuko urumva tekinoloji barakoresha ni tekinoloji igoye kuba wayivumbura ukamenya naho babika intwaro zabo, bikagora no kuba wanamenya na tekinoloji ikoze iyo ntwaro ya kirimbuzi. Ko murabizi ko hari intwaro za kirimbuzi, amabomba atomike, ariko hari nazo zigiye zirutana. Biranagoye kuko bizanatuma na Iran ibona ko ikora intwaro zirasa mu ntera ndende, izo bita long range, kuko long range buriya ntago Iran ifite cyane, ifite izi ntwaro zirasa mu kigero kiringaniye n'intwaro zirasa mu ntera ngufi. Ariko mu gihe yaba ibashije gukora za ntwaro za kirimbuzi, bwaba ari ubwirinzi bwa mbere Iran igezeho. Ubwirinzi bwa kabiri ni ukuba ifite izi ntwaro zirasa mu ntera ndende. Izi mu ntera ndende birashoboka cyane ko yazubaka, kandi ikazubaka mu buryo bw'ibanga Amerika ntibimenye, kuko urumva ntabwo izabikontorora ikirere cyabo, nta makuru azaba bafite, kandi bazaba bakuye icyo bita GPS. Kandi buriya kurasa igihugu kuriya nka Iran, kuba Israel byakorera kwirasa, yego na satellite ikora akazi, ariko nanone hari igihe biba ngombwa ko GPS nayo ikoreshwa. Mu gihe urashe ukoresheje intwaro zirasira ku butaka, zikaba zarasa mu ntera ndende, bisaba ko ufite na GPS, ko GPS niyo igufasha kumenya aho urasa, ukamenya aho urasa neza kuri target kandi udahusha. Bivuze ngo igihugu cya Iran hari ibintu byinshi kigiye kubahisha. Murabizi ko Iran ari igihugu cyarateye imbere cyane ku bintu bijyanye na drone, kandi izi drone cyane cyane izi drone ziteye imbere cyane usanga zinihuta ku muvuduko wo hejuru, inshuro nyinshi bazikora munsi y'ubutaka. Izi drone tubasha kumenya drone tekinoloji bazaba bagezeho, kuko byagiye bigaragara ko mu gihugu cya Ukraine bagerageje kurwana bakoresheje za ntwaro Abarusiya, za drone zabo Shahed, abenshi bagiye biyita kamikaze, ariko ubundi ni Shahed niryo zina ryayo. Wenda iryo kamikaze ryaturutse ku madrone y'Abayapani bo mu myaka y'1945. Mbere yaho gato bajyaga bakoreshaga ku mato cyane cyane barasa ku matageti y'Abanyamerika, kuri drone babashaga kohereza zikaba zarasa kuri tageti runaka ariko ntizigaruke, kubera ko n'izo Shahed nazo zirasa zitagaruka, zirasa kuri tageti zikahita, mbese ziba zimeze nka miseshe cyangwa ikindi gisasu wohereje gishobora gutata cyangwa kikaba cyanarasa ariko ntikigaruka. Yego, ako kari akanyuzemo yo munyihangana, mba ngira ngo n'ubyo mudasobanukiye byinshi mujye mugenda mubimenyeraho, ko abenshi bashobora kuba bumvaga kamikaze bakumva na Shahed, bakumva ko yani ibintu bibiri bitandukanye, ariko ubundi iyo Shahed cyane ko iyo kamikaze iturutse kuri izina ry'Abayapani. Yego, ibi bizatuma nanone Iran nanone ibasha kubika amabanga yayo menshi mu buryo abantu benshi batazi. Bizanagorana nuko Amerika iramutse ikeneye kuba yakataka igihugu cya Iran byayigora, kuko nta makuru n'amakuru yaba ifite. Murabizi ko hari ukuntu n'abayobozi ba Iran bicwaga ku buryo bworoshye, kandi byaranagaragaye mu gitero cya mbere Israel yagabye mu gihugu cya Iran. Igitero cya mbere bahitanyemo abajenerali benshi bagera kuri 6, nyuma yabo bakomeza kwica abandi gake gake, ariko ibyo byose byicwaga nuko
bafite icyo bita GPS. GPS urabizi ko iyo ukoresha nka WhatsApp, WhatsApp nayo ifite ahantu ihurira na GPS, kuko iyo urimo urakoresha WhatsApp hari igihe biba ngombwa ko umuntu wandikiye bamenya ahantu aherereye. Kumenya ahantu aherereye rero biva ku minara cyangwa se ku cyo bita twakita GPS. GPS rero niyo ilokaliza ahantu umuntu aherereye, bigatuma nk'urubuga rwa WhatsApp rumenya umuntu barimo barandikirana ahantu aherereye. Rero byatumye bishwa ku buryo bworoshye biturutse ku rubuga rwa WhatsApp. Bivuze ko wenda WhatsApp ifite ukuntu nayo yatanga amakuru ku gihugu cya Israel, ubutasi bwa Mossad, bigatuma uwo bashaka gutagetinga bamenya aho aherereye, kubera ko arimo akoresha smartphone ishobora gukoresha GPS cyangwa se ishobora kubikoresha Google Map. Google Map nayo yubakiye ku cyo bita GPS, kuko iyo urokaliza ahantu ushaka kumenya ahantu runaka bisaba ko ufite icyo bita GPS. Udafite GPS biragoye kuba warokaliza ahantu neza. Yego, ariko naho kaba ari akantu kagarutsemo, ariko wenda ku kindi bizatuma Iran yubaka tekinoloji. Kubazi ko abanya-Iran ari abantu bafite abaturage babo bateye imbere cyane mu bintu bijyanye na education, shingiye ku buvuzi, kuri tekinoloji rusange. Ni abantu bateye imbere cyane, yewe kugeza no ku nganda zifite tekinoloji yihariye. Kuko nk'iyi drone bitaga Shahed wenda ingarutseho, drone zagaragaye ko zihambaye, kandi na Tora ari Khamenei yize kuvuga, yize ku agiye yatangaga ataranga drone igihumbi za mbere zigakora ibitangaza muri Ukraine, zigahangana n'igisirikare cya Ukraine. Yasa avuga ati ndatunguwe no kubona izi drone zikoze ibintu bitangaje gutya, arizo drone twari dufite ziciriritse. Guhita wumva izitaragaragara mu ntambaro ko zimeze. Bavuga ngo izo babahaye nizo ziraciriritse, guhita wumva ko bafite izindi drone cyangwa ikindi tekinoloji iteye imbere irenze iyo bari batanze muri drone za mbere. Tugarutse ku gihugu cya Iran, ni igihugu cya mbere giteye imbere cyane kuri peteroli na gaze. Murabizi gifite gaze na peteroli nyinshi, kikagira n'ukuntu kiyoboye umuhora wa Hormuz. Ni umuhora cyangwa se Gulf bagenzuramo amato menshi anyura muri iriya nyanja yegereye Iran, kongeraho no kugera ku nyanja ya Mediterane. Bafite ijambo rikomeye. Yego, turabashimiye abakunzi bacu ba Skejon Official. Utarakora comment, like, subscribe, share, nyaboneka gerageza ukoremo nibura 2 byagushobokera ukabikora byose, urabudufashije cyane cyane bura like. Reka tujye tuzigarukaho, like zirafasha. Birashoboka utabona umwanya wo kwandika ibintu byinshi, ariko gukora kuri ka like gatuma uduha uburenganzira bw'uko YouTube yakomeza igasunika video. Ariko mu gihe utayikoze babona ko video itakunzwe cyangwa nta kintu igisobanuro ifite. Ariko duhaye nk'iyo like ni ingenzi pe. Rero tubibasaba mubidukorere, natwe tubagezeho ibiganiro byiza kandi byinshi ku munsi. Turabashimiye, mugire ibihe byiza, aho ubutaha.